Assistant Secretary Dr. Laldinliana Varte kan so mga atu puiminon soy saktur hi Tunlai khawvelah hian engvanginnge lali Isua kan larin chewang ti ani ilo so mang u izanya ka thupui tu rahi ka than ani lawa mani zinga khanin hemi ATC student body tene na meeting kan neya thupui krang kan soi tu tur te kan ruata khan e thupui dang pani te khachu ATC helompa kan mithiam ten soi ni se he thupui hi mission venketri pilom pangin front ma ulati in thu tu da kan sema chu wang chon zanina hian tunlai khawvelah engvanginnge Isua kan darin chewang ti karon soi dona tin he thupui ka changa hi ke ka lo mangreng khopa ale lama chuan a chan chu ka ngai nat zong taka han soi hon le han che ka tum don ani a tunlai khawvelah Isua hi engvanginnge kan lari nang ti hemi zona ka ngai to lai hian kari ro lo ma chu Isua hun lai khan engvanginnge Isua kha anri nang ti alo lang tela keni po hian chumi chu han zo don tai la engla ya hian ngela Isua Christai kan rin na tun liang thil ma ka ti thin ti te kan hmuwa bible kan hmuwa ama hun lai mi teng te po khan thil ma ka ti teng te kha an ring hle chuang lo ni ti bible hian alanga tin bible me po ni lo I secular historian Josephus le khabuwa teng te po kan hmuwa thil mak ti tu paradoxon ti tu ani ti kha achianga in zia kani chu van chuna hun lai mi teng te khan la Isua Christian thil ma ka tiem mi thi kai thoem dam lo ti dam em ti a khan problem an nei vak lawa an problem nei lai bera kha chu tu thu nei na in nge heng thil mak teng te hi ati ti kha ani a chunglam pang thu nei na nge hnoilam pang thu nei na at nuwa po khan ti meng wana lak choni to nuwa po khan talmud ateng po khan Isua Yeshua minga ti damna teng te hi thiang ani em ti teng te kha soi zau khala ni na saf khop me ni chu van chona Isua Christa hi a engla hian nge kan rin lo na lai tu ti kha zani kan thu pui hian aken ma sak ber ani a amaro chu zani kan thu pui chana ol sam ber nia ka hrita chu a soilok ange in athia a thole ni ti hi ani a chulaya chu zani na hian han chui hova han zir ho turin kan som du don chewa tin helaya he thu pui ka zir pui tum dana cheu hi I researcher kanina angin timyang secular zirtir tu kanina angin chulam pang hoi zonga tang chuan zirpui cheu katum dona nikuma khan residential apologetic seminar khan kongdang in chidang in ka present to a zaina hian chon kongdang le de hlekin karon present don ani iche ka soitang khan la Isua Christa khan he khawvelah local lai khan in mi te hne na khan chal thei fia thei fin fia thei thu asoyani chu ka thianga ni thum ni ka tho liang trong chi hrang hrangin he thui chu asoya amaro chu soitu ma kha chu chiang sa de oreng maya chu research zirmi teril ruwa tang chuan falsifiable testable statement kan tia hypothesis ti trong kam te point fe foin ka ringa chu tiang trong kam chu ani la Isua Christa hianin te thei chin thei fia thei thu asiama chu ta chuan amarin tlana zong kha akngat ani chumi chu zaina hianin kan zir ho dona la Isua Christa he khawvelah lo lu a athia thole na hi history a hian a om ani ngai chuan historian angin zaina hian kan zir chin don ani zir bing mi ten enting nge thilan zir thin pakhatna chuan engting nge ngai dan hrang om thei rin dan hrang om thei opposing theory hypothesis engting nge om thei ti kha I an zon ma saber tur ani dona apani na chuanin engting nge thil hriat thei thu dik hriat thei omang facts engting nge om thei apathum na chuan chung facts thu dik thil hriat thei kan nei atang chuan chung theory hrang a chu han khai khin tai la khoi theory bera chu nge dikang ti thutluk na an siam thin ani chu research a kan kalpui thin dan ani a ti chon chumi hoi zong chuanin zan na hian toi te in kan han kal chho don ani pakhatna chuan engting nge ngai dan theory hrang om thei kan hu chen sa chu mi zong in an rin han ti tai la a thaw me la Isua Christa ka he khawvelah lo kal nge ya tin a thi nge ya phu mani ni ti hi
มีzong deu tho in an poma ei tunlai khawvelah enge niang pathian ring vak lo ang zong te pon ning chu chu tiang ang chi enge ni bat arman kan tiang chi te EP Sanders te ho teng te po hian chung chu an nial lem thram lo ani amaro chu chu mi zo nu thia aphu mani nu khan lali so Krista hi atho le ni tina zirtir ten an chal thata chu ta tak chuanin theory rang ngai dan rang lo piang thei om ta ni pakhat na chon tian kan ti chinanga azirtir te khanin Isua thi nuwa athole a Isua thi nuwa khan athole an ti reng lova anu hun enge mo chena lokala thon thuron piang chowa anu fea ko ran ho teng te kan lali so Krista chu athole lom le tin ngai dan non siamani ti theory kha oma chu myth theory mythic theory te pon ti neng chu teng chu pakhat na ani a tina panina le chuan azirtir te kha buminan oma engtinemo thole tlat khanan riani antiani chu hallucination theory mu manga mu emo engemo maksak taka thil mutlata in riat na theory ani a tin theory larvak lo ama ro chu om ve tlat pakhat oma chu musulman housing lar ememo oma chu ta chon la Isu Krista kha crossa khana thilo khen benilo ti ani a chu substitute theory antia he theory hi musulman ho hianin sura bung nga changza somli le pasaria khanin lali so Krista cross a thilo chungchang velbor inzia ko omani chu commentators anmani theologian timeng musulman theologian hote khan an zira mi pathum ten tunlai lar tak te ning chuan nei ta chuanin ti hian an zia ka pakhat na chuanin Juda Isua zirtir Juda Iskariota khaniang tia ziak polan oma tina thren khata chuanin Isua kharon kala asam tuiangin a hu deuh luama tunge ka ai cross a thiang tin ron soma pakhatin ke kalo ding anga tia Isua no pang e me ti a phal lawa voi thum lai ka pakhan ka ding anga ti nu chan Isua khan ama kha ama ang takin asia mati chun cross ama khan kheng beta ti te oma tin pakhat le theory dang le chuan Roman soldier pakhat Isua ang takasia ma cross a khen ve omani ti te kha rin dan kha om le boka tin a palina chuanin Isua zirtir te khan midang an buma thole angin an chei bola ti chuanin mi hne na khan thuan soyani deni conspiracy theory antia chung theory ngai dan pali teng ti chu zani na karon chop chuak duwa keni Christian te ro hian chuan lali so Krista kha a thole nge yani ti kha kan pomsa ania chung ho panga chu zani na chung kan khai khin don ani ti chuna panina chon engtinge thu riat fiat thei facts kan ti teng te kha engtinge om theyang azir big ten oma heting lampang tui abik takin America ramate Gary Habermas kan ti te Likona kan ti te Timothy McGrew kan ting chi hote hinan zirna sakhop maya ti chuanin heti zong hian kan soi duwa lali so Krista thole na chungchang support to thu dik nia te hi arise tin kan soi duwa e kha appearance in larna tin kan soyanga r kha regenerated lives nun lo dang lamta apathumna khan I incidents of proclamation lali so Krista ka athole ni ti an puan na mun le a huna ania tin s sufferings torna zirtir ten an torna tin atobera chon empty tomb than ruak tin arise ti kha zanai hian thuria thei te facts anga karon soidon ani pakhatna appearance in lana lali so Krista kha athole a in larani ti kha kan hriatna bera chu azirtir te le a in larna te hne na khan ani a chu chanchin thabu ate kan hmuwa tir ko te thil ti bung khata te tin korin le ga thon pakhatna bung som panga te khan kan hmuwa tin zirtir te sarmona te entinan tir ko te thil ti ateng te khan kan hmu bok ani he in lamna hi atak tak ni arin omna chana kan soyanga hei ka doctoral studies ka PhD na hi psychology lampang nai vai ani wangin tlema zong he lampang hi ka ve dewa Isua kha a in lar khan mi pakhat ne na me ni loin achang chuan group ne na mi pakhat item ne na a in lar thin ni ti kha kan hmu ani tin poimo le ta chu polymodal manifestation an tia
la li so Krista ro in lar khan mu thei saklian ngot ani lova biak thei kom thei khoi thei cho ei pui thei ani kha kan hmuwa chu psychology atang chuanin min hallucination engemaw thil mutlata anin hriat na hian thil om thei lo thuka om thei lo bur chu ani lova ma se thil wang em ani a hei tarte an thi an nu puite an thi ni amon pasal ten thi ni chang kum som nga chuang nom pangan ni chuan an nu puiten pasal ten mani bula om ve tata in hriat na te hi chun nei ve thin ma se biak emo khoi emo ti pui emo thoman nei te emo khatiang chi teng te kha chu a om lei thei lo ani chu psychology lampanga changa zirna ani a tinali so Krista ron in lam na kha hun rei lo te chung ani lova engemaw hun chung khalali so Krista ron lar hin ni phezeu ani lova second claim te ron langzeu bo le dei angkha ni si lova chuwang chuanin a thole nge nga a mutu the an hu nge an nga ti kha arin tlak viawa tina thole ni ti an puan chuana korin le ka thon pakhat na bung som panga khan kan mu chu thu toy te hriat ol sam tak bai hat ol sam tak thu in hlan chon thei krit kan ti ang chi grik tonga pe chuanin thu mal som nga vel a e tampo ni lo ha tir ko podan ron pho chok ani kha thu mal a kha krit kha i a om chan na hun kha a ma mel le a chan chu pola khan a don ani chuan pola kha i damaska daya khan engin a chun thuk phuna kha edi som thum le patni vela lo ngai tai la Isua kha edi som thum vela lo khen be lo ni ta se anu khum ni vel bora damaska daya engin chun thuk lo ni ta seng chu ta chuanin damaska hmuna Isua zui tu te hne changkan he krita hi he thuin hlan chona he thu puan chua hi adong ani mai theya ani lo vek chon galatia le khathona kan muang deuh le khan jerusalema edi som thum le panga vel bora adon tina ni dona ala rei lo ma chu wan chuan thon thu le po chopa kha i ala leng man lovang ti kha ngai dan omani apani na chuan china ka soi ar regenerated lives nun dang lam ti kha kan soi duwa iso zui tu teng te kha zudami an nia zuda serle sa ngai poimo an ma ni nam kalphung ngai poimo em te an ni nge yang amaro chula li so Krista thole iso Krista kha an ton nuwa anin hriata khan dang lama kha om ta ama chon ran thisena in thoi thina ne tu na chon an sima mosia dan an ngai poimo thin ai khan la li so Krista thu thung an daro puizo ka ten ne tu mesia political mesia an be sei thin be sei to lovin plan tu mesia chanchin an soi to a sabat a inkhom to lovin pathian nia an mani hun lai chon an hatho hun nia an inkhoma he thu a pe chu laini da younger an le kha thona khan a inzia ka Isua zui tu teng te chu e zingkara an inkhom thin pachol nia zingkara an inkhom thina lal pa zan ria te an kil ho thin ani ti te kha kan mu to ani tin baptisma in zuda hoin baptisman kal pui reng thina ma se om ze thar alo neya tin lal Isua Krista in pek na hriat reng nan tan lal pa zan ria chin thar chuwa ani bok ani amma lal Isua Krista zui tu te doi zep thin biru thin te kha an lo huai sena thi ngamin huai sen takin lal Isua Krista thole na anaw chua puya ko ran ti du da tu sola anun alet linga pola alo ni a Krista ta na mi shat ko kheng alo ni zuya tin ring tu le zui tu a po kan hriat lok lo lal Isua Krista u naute zinga mi zakopa heta tirko polan le korin le khathona Isua in lana zinga mi zakopa asoi po kha annuwa chuan ko ran ban i zinga soi alo ni to a Jerusalem in khompui tirko te thil ti kan hmuwa te le annuwa teng te le khabunang kan hmuwa te pon yang Jerusalem bishop alo ni ta ani a ma zui tu ani kan hriat lo ma se thole Isua Krista a hmu ani nge yang nun alo dang lam ani a pathumna incidents of proclamation lal Isua Krista thole na an puan na mun le hun a pathumna ani a zirtir te kha Isua Krista an i ap thole nuwa vana lon to nuwa khan ti du dana omma se i Roma Jerusalema katipa Jerusalema an la omrenga ni ti khatir ko de thil tia te Galatia teng te khan kan mu a kalhen kut khuna tanga ni som nga vel bor ti meng kar sari chungin juda te hun pui tak Pentecost hun lain lal Isua Krista thole chungchang Jerusalema vek anon puang ani amak lai taka chu
Isua khala lagin Jerusalem aluta Jerusalem a Sanhedrin hawin kota an engeni an achung thuan rela ti chon Jerusalem a ti du da ni a Jerusalem chewela daya khen be ni a Jerusalem nai vaya phum ani boka hun reilo lutuk chungin Jerusalem a vek chuan lali so Krista thole tin anon puang ani han ngai tua taila dot pho chop don taila ko ta king tu te em pon ana thengil ma han khia dot han pho chop chua ka chu a fu lo me the tin a ro rel tu te le thu nei tu te an transfer dar ma puwa hun reilo te chunga he thu aron chua ka hi dot ani arin om lo ani engi mo tak chu a thleng ani yang apalina suffering zirtir te torna hei khawvelah hen sa ko hrang le ngai dan hrang a oma chungte wang chun mi tam tak te pon lo tuara an lo thi to thin ni amaro chula li so Krista zui tu te tornai ro hi chu atang bi khlaka torna danga te ngai dan danga te chuan enge mo hlong na tur te an lo nei thina turin emo mi tuine mo hei chu dikasin tia mi an vat ne to awanga torna te ani tlang pui ma se Christian na ve thungai ro hian chuan lali so Krista zui tu te athi mutu phum mutu le thole mutu te hian a thole nge ni tin an tlang au puitata dot soi ni ta seng chuan an mani dot soi khan thi pu yang ai don ti na ania chu wang chon kha thil kha chu thil pom har sa tak ani don ani mani dot soi nge mei han thi pui du tlat me kha tin he khawvelah hian be sei tur le hau sangna te moro puna te hi an zong lo ani ti Thessalonica teng te po kan mu ani chu wang chon he khawvelah hian be sei tur tran pan nei lo an tor chana te i an thi chana te an mar tar chana te khachula li so Krista a thole a lali so Krista in chala hi adikani ti kha an tor pui ani hin mar tar ri tong kama hi witness mutu thu shetu tina ani miawa engsa khot dangma kan tianga e philosophy le religion a hian ka MA telvea chu wang chon ka sa ko rang zirna hian kan ena hianin khoi sa khuwa ma hian khatiang taka a first generation witness te hianin an mani sakhuwa an tlang au pui nei kan mulem than lo muslim kan ti ni mai thei ma se muslim ho zinga te po atira an khalifa panga tengte ti hlum te chu ni ve thi chu lom ve ma sen thina chana kha islam sakho pondar ai mai an mani inkar chunga boruak wa ani chu wan chuanin christian na a iso zui tu te an thi a an martar thak ngam na hi chu azia adang deu ani atop na pangana empty tomb than ruak hei engvanginnge i kan soi kan ti chuan lali so Krista kha athia Josepha Arimathaya thana zalani ti kan hua chumi nuwa atak sa nge in ma se ti dang lamin kai thwani ti bible kan hmu ni atak sa thole ni chuan than ruak akal san angaya than kharwa lo ta se Jerusalem a Isua zirtir ten a thole loman ti pang lai kan hei a thole ne ma mu renga lom ti ta se rin na thar lo chiak chuak thar tura lo par chuak thar tura kha ol sam takin an metlung ngal thia amaro chu ruang om tat lo e Justin Martyr khan i dialogue with Trifo ti le khabuzia khanin a khamia khanin athil soya chu tun thlengin zuda te ho hian mun rang an lakala azir tirten iswar wong kha an rulom an lati ati mathai je kaming deu che khan chu chona ken tel liet em chu thana ruanga omlo ti ni chuan lam le dot kha pho chop chiam in tan pui ma se chiang sa em chu thana ruanga omlo tin than ruak report ma saber tu te ka me chia te ania iso hun lai me che te din mun kha niam me ma an jing tong china te tin no te la piang lo tan an tong china teng te khan an cham tel thin me che ni lo se o me chen du lo je kha alang thin ani tin chu ba ka kota a talmud sang ateng te ponia i kota an thu thutling ani lo zia chung chang teng te po zia ani thina chu wang chon chan chin tra ziak tu te lali so Krista thole ni ti ziak tu teng te hian dot pho chop don ta seng chuan me chia te an zia tir an report tir arin om lo ani dot pho chop don tai la ti o yom tur chuan mi pa tuamo chan i chu chuan aron report alom le ti in kan soi tir nge yang tin chui zon thei thil tak tak ani kan tina chu ni hau lawa edi somli le pakata khan Claudiusan khan rok tu te ti lum theina tur dan
asia ma chu tun thlengin Nazareth inscription mu tura lo ma chu ta chuanin than min an rok thina ni mai thei ruang te an la thina ni mai thei khami wang khan thil boi thak om thina wangin hel rom lal pa hian chuan heng ho ti thin te chu manna ti hlum turan ti khan dan asia ma hemia hi hedan de Claudius san juda te rom huna tanga ti du da atmo chuana khan inzom na chuizon thei te po anei po ni mai thei chan chu lal Claudius hi edi somni le pakhat le somnga le pali ti vel bora lal ani a helaya juda te ho roma tanga atmo chuana chana hi Christus a chumi I awanga disturbance enge mo boina om thina wangin roma tang hian atmo chuak ani ti kha kan mu ani ti chon chu thu hriat thei panga arise ARISE ti kha kan neya ti chon ichina kan theory panga kan nei boka khang ho theory teng te kha kan khai khin tir chin ta hemi tan hianin statistics conditional probability kan ti ka manga PowerPoint hi ti doni lang chana lem oma maro chu kan resource person te helai kan screen mai nan thuda wangin antan rem chang don lawa kan ti lang lawanga chu dan bik oma hemi chana petu tur hian university kan thopui hindun nu chal ka soma ngai dan big nei mi lovin tran zok po nei mi lovin heta hian point mark ipedonia ti in nimina khan kan thuduna he thu hi kan cheya mit theory thon thu theory le thole na hi khai khin taila tin kan han chut na unawa kan chut na unawa chutani thu tuk na chuan za thole na hi apomom zok atia tin hallucination kamu mang ruai emo emo mutlat a in shit na theory le iso krista thole na khakan khai khin le chuta chuan za som ko le pakhatin thole na hi apom om zokang atia substitute theory ni china iso krista cross a midangin anthi sakan yang ti theory le thole na kha kan khai khin le a ta hian za in thole na apom om zok kan chu chuak le a apalina conspiracy theory iso zirti ten mian buman yang ti theory le thole na theory kha thole na kha khai khin le a chuta chuan za in lali so krista thole na hi apomom zok tin hindunuin achang ani hela hi kan ngai poi mona chan chu keipon ka chang theya nang ni ponin chang theya amaro chu keichon ka chan chon christian ril ru tang ka chan dona wangin I khatyeng ril ru su klek nei lok sa mi lo ka chan tira ti chon tuna achana teng te kha kan mu ani ichina thuhriat thei facts arise kan ti tongkam atang khan tuna mi te kha kan chu chuak ani ichona top na atlip nan tan thil pathum soi lok ka duwa pakhat na chon la liso krista hi he khawvelah lokala athina hi bible a hina lim tha kan mu chuat ani tila hi ka soi duwa genesis a chon adam ale evidence walan pathian laka thilano ti swal ta ka wangin an tling zo talova swalan tuni ti kan muwa amaro chu pathian ina ti sakta ka chu savun korfual abuat sai sak ani savun korfual abuat sai don ani chuan tu nun nai nemo ran nun nai nemo ator angai dona avuna changin mishing te ti hlot mishing te tua moi turin thuam turin abuat sai angai don a thupona kanen chuan beram no tal to ti kan mu bok ani chuwan chon kan bible a hian lali so krista kan tana athina le thole na kan tan na hi alim tha mun tam taka mu tur omani apani na chuan pathian hen engkimati theini chon engvanginnge kan sual hi min ngai dam ringot lovang kati min ngai dam top mai lo zona om takan ya philosophical question poimo tak poni amar chu ti hian ka ngai tu ta ngai dam top na hi om thenge om theilo hei kan thian pa aron kal lo veina hian kan treasurer hi tum khat kamis thar kan neya kan hlatlan na ka ban min ti thler saka ka hak voi khatna ka ui khop meya ani point thahunga kal le athar ka leng che min tia kein athar le ngai lo ve athar chu ka le meyang tin hi ka lo ti ve boka amar chu ka rilu chunga chan anaya me mani kamis thar moi ka ti em ka le thar ve chu wang chuan ngai dam na hian chuan atiswal tui nemo atiswal khan engemo achoi angai ani ator angai ani ngai dam top kha om thelo chumi ani lo chuan kamis thara kha ka hlui lo na nga yanga kamis nei lo na man ka choi ngai kan ti teng commerce mi kan ni boka commerce strong kama chon opportunity cost kan ti kan nei lo na man kha ka choi ngai ni chu wang chuan I engpo chu ni ta seng tu mo chuan amana choi ngai tho tho
ngai dam na kan ti ni po pathian la ka thil kan ti sual to a man bat kan ne ya chu wang chon ngai dam top om thelo tuine mo a choi angai nge nge chu chu la li so krista tangin la li so krista torna kan mu ani heti hian thil dang han ngai to le lok tai la hei tu na assembly kal me ka kan ram sum din hun po phar ani to me the pu maro na na she me the voina ma sen phardona chu tan phar tura an thil soi tura chu mizoram sarkar hian tu na hian cheng crore sangruk velbor leiba kan nei ani pui chak chak khop mai chu chu om zeta ka chuan mizo zong zong no te po hian cheng singruk kan ba vek tina ni chu helai kan atc zi ti tu te telin chung zong zong a chu ke hian ding chok tai lang heng zong zong leiba ta hi mizoram sarkar leiba ta hi kan ron rule tlange ti don tai la ka account chu a limitless top chin ani lo angayang a chana chu kumtin hian a chu dan phei chu ma kumtin hian kan ram leiba hi apung tual zela apung tual zel don bokani chu wang chuanin I nakila lo om tur zong zong nen leibai kan ru lange ka ti ni chuan ka account kha top chin nei lo ani angai ani pathianin sual man chu thina ani ti rule ani don chuan a rule tu kha chatuan mi ani angai ama thi ni chuna ma le ma point tlan zo don lo cheng sing ru po nei king zo don lo ti na ni chu mi dang chu soi lo chu wang chuanin he tlan na hian chuan pathian fapa pathian chatuan mi athi angaya aman pek tak angai ani korin le ka thon panina bunga changsom ni pakhata chuan ti hian ain zeka ama chuan pathian felna kan lo ni theina turin sual reng reng khelo chu pathianin keima ni awangin suala asiam ti kan hua chu chu ke ni tan hela di so krista kan pokna chan tu chu ani tani easter zing awangin ke ni zong zong hian kan bat tak alo ni a he khawvel history ala li so krista hi lo luta mission nein ti tur nein hoir zong lampang nei lok saranin he khawvela ronga bola chanchin thal luka zi kan en chuan haden ma teu jerusalem lama hoya jerusalem lama kala tumra na ti ani zelang athil ti apinga kan jerusalem kha aril ru om char char ani ti kha tir ko de chanchin thal luka zi ka hen omani jerusalem a enge ti don arong bol na hlen don ani a mission na hlen don ani chumi ti hloting tur chu nakala chuati hlotlina chu cross a thia phumina oma a soilok a ngei ni thum ni a thole ani ti zanina hian kan zir ho ani tlapo tu pakhat chuan cross a om lai khan aril ruwa I om alo ti a chuwan chun zaina hian a top nan tan ni china zona engvanginnge Tunlai khawvelah Isua kan rinang ti kha ka her dang lam duwa engvanginnge Tunlai khawvelah Isua Krista hi kan rin lo te lu lang ti in ka her du ni lome